Lijep pozdrav svima, moje ime je Stipe, a danas ću vam predstaviti HyperX Impact DDR4 memoriju, odnosno SODIMM memoriju, koja je namijenjena za laptop računala ili računala koja su bazirana na low profile komponentama. Ovo je kit od 16 GB, odnosno 2x8. Za sve ostalo, ostanite do kraja recenzije. HyperX Impact je ozbiljna memorija koja izgleda jako slatko. U potpunosti je crna, te preko sebe sadrži Impact naljepnicu. Ovo je DDR4 memorija brzine 2133 MHz, ali postoji mogućnost overclockanja, tako da možete dosegnuti i veće brzine pomoću jednostavne XMP funkcije. Latencija CL13 te voltaže od 1,2 V će vam pružiti odlične performanse u gamingu ili bilo tu u nekom ozbiljnijem uredskom radu. Također, ova memorija je plug and play. Kada uključite, sama se overclocka na najvišu moguću sigurnu brzinu, bez da vi išta dirate ili imate pojma što ona radi. Kako ime govori, uključite i igrajte. Ali također možete se i sami pozabaviti overclockingom u BIOSu s pomoć XMP opcije, bez da imate i dalje iti malo veze što znači overclockanje. Samo odaberite željeni profil različite brzine, ukoliko uopće imate potrebe za tim, jer i ova memorija je stvarno vrhunska. U mene se nalazi kit od 16 GB, odnosno 2x8 GB, ali zipa sad. Memoriju možete kupiti od čak 4, 8 i 16 GB iz jednog komada. Ako želite dual channel, možete ići isto tako od 8 GB pa do kita od čak 64 GB. Memorija je kompatibilna sa Intel 100 serijom chipseta. Ukoliko koristite stari laptop na DDR3 memoriji, a želite ga ubrzati, onda pogledajte HyperX Impact DDR3 memoriju. I ako želite ga već ubrzati, nekakav SSD. Preporučujem HyperX Fury ili HyperX Savage. Pogledajte recenzije klikom na jedan od ovih linkova. I to je to od ove memorije i moram najaviti da kroz par dana će izaći jedan build na mom kanalu baziran na ovoj memoriji. A taj video će biti prvi na svijetu, zato što još nitko nije snimio takav build. Tako da, ostanite pretplaćeni na kanal i čekajte do tog videa. I naravno, u međuvremenu pogledajte druge recenzije. Pozdrav!